I guess nobody was prepared the kind of rains I think they happened. Nobody expected it to be like that. L-ajruport internazzjonali ta' Dubai qed jipprova jirkupra mid-duluvju ta' ilma li kompla jkun ta' sfida kbira l-awtoritajiet tal-Emirati Arab Magħquda. It was absolutely horrendous. It's the worst I've ever seen it in Dubai. And we've seen some bad storms in the past, but this was like nothing else. It was like an alien invasion. The sky just kept on flashing thunder, non-stop, almost non-stop. Il-maltemp feroċi ħabad blajeda għal dan ir-raġun. Sadalodu r-residenti għamu jippruvaw isibu rkabtu wara li l-bieraħ seħ dak li ħadd ma stenna maltemp li qatt ma ġie rreġistrat bħalu mindu bdiet tinġabar l-istatistika meteoroloġika fl-Emirati Arab Magħquda fis-snin 40. Nies jowmu fl-ilma biex jilħqu l-karozzi tagħhom li spiċċaw imkaxkra, oħrajn jippruvaw jevitaw l-ilmiet u min jipprova jiknes l-ilma l-barra minn daru. L-aħħar sigħat kienu ħmar il-lejl għar-residenti f'Dubai. 20 persuna sfaw vittma tal-arar li kaxkar kull ma sab qudiemu f'reġjun li mhuwiex espost għal dawn il-kwantitajiet ta' xita. Anke t-toroq ewlenin bħal dik li taqqat lil Dubai mal-kapitali tal-Emirati Abu Dhabi kienet magħluqa minħabba l-ilmijiet li kważi jerquha. Il-President tal-Emirati Arab Magħquda Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ordna spezzjoni tal-infrastruttura tal-pajjiż li spiċċat milquta mill-maltemp.